lasi ilutum pin labang so pherang ke mai ke phanan ko alam thi tame ilutum karbeng long arat kado beta chini lo je kadam tang gusi ka chek lo kre hini ani jasemet council atum karbeng long thomas council atum pijr putha kaching bai labang so puthak jasemet ilutum ning ki phudum be labang so alam thi tum chepak lang ji pugini ning hang lasi alam angela puson lo pijr along le labang so katharli nanji mate labang so illegal settlers atam labangso ahawar pan katerek nangji to puthak bangke batai bang chingwai nang nilo labangal tumpen jongdak lo isi bangke lapen hini bangke lalo je kadam tang usi kache krop tarik kre hini ar ni kachingwai tu tame labangso kachingwai ang thega bangke ni tumning samsipin kopia porlama pulutang kala bangke lahelo je pini la bijar lo keto illegal settlers teman kathari nangji ko puthak lam thik imi ke long bang ko piloma labangke karbeng long termas council cm dr program menghang kita meaning jelo labangke piloma nonamat isi karda gadget notification avelang ku pensila bangso kathari asai bangke kapader puson fil tumbang thayam lo la fil bangso puthak bangke lagan il tumpen ningduk lo lapen labangso pijar lo jasemet pet akachesong mat ilitum dead long ri mate karbeng long along liap helang cerai kom nang ji kwa kemang kala ke komane song isi hini tum aparman chot pukali lake karbeng long ara da farman la per karbeng long ara cheto pak la bangso ka chesong mai ka chesong pina kapot la fi alang tum sitame kaching waya phongwang sitame lake ilitum komane song isi hini phampin purwong per ke la bangso ka chesong putha ke ching wai lu kusil tum pa chini pon tung la bang la pen adun thu bang kelalo to alang tum pulo je labang so puthak bang gadget notification avelang tuapot ke bang jilang krihini next month mate july achiklu labang so si puthot hamphang kadu ko hamphang asang man phapen chengbai thulin ji pusigipu jok sitame labang ke ilutum pen ningje da kang tung mangalalo labang so ke claim nang veji asai plota da nalitum pader dipin pen ke claim bang sikimi jongsi pinikar beng long ara tum labang so puthak de bang de kaching hona puthak kebang jilang apor koson sili tumpen kachesong nang jima koson sila bang so amede ki thurtang lu te kapam mem nang jima bu bang ke kes karbengo termas council tumare beng kal bang so abidi bang abede jima bu sila tum puntu jo fina bang so amede yong se pamem nang ji bang so ili tum der long re kaching hon jong sedang tum nang kham ki dunji protang te la bang ke cheng si bang ke la pijr long le bang ke prap jin pen tong se kot pen harli beng nang kula bang ke ni tum pupe je pini pijr long pada kapre ketum han le kathali nang ga thung ni pola mil tum ning je jase mer la ke karbeng long uturmas council kapar lu pon isi illegal settlers ke dope ga join isi tu made lori kisum mate la person isi tu ma korte ing je tu me kedam tangani areng huka che person na bang so sentiment il tu marlo ning adu lut ida posila bangel tum ke la bang so alam the bang kala ke chichiru il tum kang thokang the ke che joy il person sil tu na mande tu la bang lapen puthot ka pachi tu kang tung bang ke la lo il tum alang il tum phan isya por pg je alang tum documents avelang apa fil tum claim ahead mate claim cleared pula labang solam fil tum man long protang te labang chok nil tum ing hongji setame labang so kang hong labang so ing hong det pana pida yong si prapjin pana tum labang so sai deng pon pi protang te labang ke karbiang long lo jasa met suluk fodang nang dokok protang te lagi karbiang long tum mas kam sil tum adai chen ko ki labang il tum pen pin labang sonal tum thengnu bachini ponda nang alang litumang pulo document samukha ajak pangrum nai polang litum pulo ajak documents nang dolo sampai long pet pelang pulo tang kaya labangso a documents mukha information mukha ke nang ji pukala ke ha thang ni phai inko yang ni kaching ba yang ni pese jinik lo lahai ke nang ji putang de cheklo pidon popelo councilor ki du ilok matang de anutin ke election duty dun code of conduct dolos poipit pustame eviction order pi dead pen circle office pan atoy ni pi dead pen ni phai inko yang ni chingwai dead che para dead pen fit ke cheng si eviction ke claim ne asai pura hala bang ke documents ka pangrum henlo tangte atumi dik ni phai kre heni ani alang tum ka chingwai pen la documents pangrum nang po ka chingwai ni ala kinang so chiwi ala la so prang se pangrum de nei apot loke la pen an par bang ka council pulotane karbeng termas council pulotane isi lawful government
Ladak ilitum forest department adalah land and revenue department adalah hai angkol ilitum inherent subject saya silo. Lapenan par bangta council pulutang te labangke ilitum long isi legislative isi aja kong dado pulutang te dak alam tum ceparai te penatum aron cepa paprang te dun ka dak claim putun council penta lasi lahai bangke alang ilitum apor kapa dam lapen apor kapa nahok lapen konane ke claim kapang creation san tum teklong tamet to alang ilitum apor nang ji pupot ilitum apor pik ji karbitum ke aning ding pik karbitum ke cepaning ding tek pik selame karbitum son thot ka sedeng lapen aning ke sota avek pir elong lasimu ki thurtang lo pulutang te karbiang long kupine soluk soda karbi furkimolong ave pin la poson erset prungset kache song doji met me pin sang se pin kache song deng sido pale hala so porang le rok pulota bangke bo karbi anglong autonomous council kachari abang potumsi la bangke adai bang che enang ji lapenan par bangta alang tum apor nang ji por apor ta pikpo rat tum kan tinu chong hong prong lo komat koson si ke claim ke nang koma arni si ke dam tang ni phai kre hinier ni kache che parai det benefit la so high power committee ke seng ta ho komane song han pa thewong komane song si kache song bola dake komane song le kache song kali pini komane song han dak jungjung song han sung lor pen komane phan akoi kirpen la ke amuka kache song bola ke pun e la dake pini karbeng long song hamphang doan political party doan social organization anu tin asong tumta la dake che song eto dak pini BJP tumta to BJP kar bitum na congress kar bitum na SDC kar bitum na to APHLC kar bitum KSA ro ko an sigidoma karbeng long song hamphang ko an sigidoma anu tin inut karbi bu abi ke do ana tuman ke la bangso kache song anu tin bang petlo che song petlo la si labang sopen ke politicalized aphan bor I edat nangji kar benglong termas council kachari atum CM ke hai tudera mang hangpen cenglong anu tin bang pugan dame labang solong bang alang litum politicalized I edat ji aphan si tuning riglo athela ke karbi akemang komane asong akemang kali lapen anpar bangta komane song bhanong sipat hewong pode halabang so song koman amen sikien ma halabang so song tumta labangke ame thang karbi khei phan kirung panje phan pulotang de alang tum labang so bang pache pakeng nangi labangke nili tum det kali karbi rat ki thuro joini sipini council kachari tumta labang so atoyani bang kroinang koklo lapen arjunang koklo pen claim nang koklo palang li tumta labang so alam klar bang CPS onte anso sisi metuji lasi jase metpet bang alang apor nang ji por apor bang ain tumta pi iklo lapenan par bangta ke bang jilang arni alang tum ni phai kre hini monang klang mo ciklu ni phai kreni si alang tum ching wai ji pula si choklo alang tum ching wai nang la si hala soma ang deng si lang bonik bombo ilitum kachisik meken ilitum don dolo tame alang litum alam thiateng ben tum arjupon si la puche paning ding mo tam tame karbi khei phandong se phong kang thur tanglo la pendong si ki thur tanglo pulu dar bangke count elo la si alang tum sa bela ma so alang bang arsik jit pen alang tum thapan bosi mathalo the council aja kong itum eviction ke claim aja kong do gazette notification la dak kenang soji ja kong tala dakabe ilum supreme court in order ta dolo la pen 1954 ning ka la dak itum mikiri hills grazing regulation la bangso karbiang autonomous council si atoi ni thala bangso pick koklo la pen an par la haile ave pin busam isi lawful government politim che parai de choklo kente jong si state government kapang kredo pen hala dakta itum isi pressure group man ben pressure pime state government da la pen part non dat law and order nangji pulutan de ke dam tang dak 6 kilo eviction claim ke 7 kilo eviction ke claim ke hadak meghalaya border tum dak eviction claim Nagaland border eviction claim hadak longko ansi committee ke senglo comentu kim SOP ke sengere lo comentu si special asun high power committee ke senglo na hok ta claim karbi tum don kan halo karjudam ke eviction claim chingwai mas chingwai be eviction nai pulo hadak pini selen hi ari hinglen punoi haldak exam suli boy punoi kisung ke boy bang ningkan cap ingkoi bang kobe biri bitung cepang chol lima fitome hadak karbi phan ma 30 pin si ahem kapat tong ahem ki priya da kamet helo tang de pini ani people la bang so ethe dak alama koi pak lagra si jase met pet ke council tum ke lage nali tum jong he son suri pathe noi tamen tum pini nali tum pathe thai doi penap anda nali ta penap dik an ke ni tum ke nai ho ke lo lasi nang tum la bang so la mang art ning ti dik pen la penan par bang da afong na pachini lo karbi tum ki thurlo pulo tang te moke karbi khei along isi ke so luk so dak do pen monal tum akasik sak doi kokji la pen akisung da ke boy dame karbi ngong ke thai dung la son do kokji